inkosi yama-album amavolovolo ngiyathola ama-complain nithi akekho isikhopha sikho professionally umculo asufaka ama-iTunes immediately skipper uyabona mina bafowethu ngizazela ukushaya isiginci ngicule ngishaya ingoma into yokudunisa nama-laptop angihlangani nayo into yeqaqa le angihlangani nayo dunisa nama-laptop umculi ngapha umlandeli ngapha unama-fake uthuka abantu uyabona yikho kugejeka ingoma nje admin emagroupini phethe amagroup abalandeli umculi aziyenzi leyo nto leyo yazi ukuthi ngisho sisafunda isikole thina silolu hlobo labafundi abahlala ema-toilet makufundwa uyabo hlala ema-toilet makufundwa i-exercise siligoqe silenza induku sishaya induku ishethi silikhipha ngaphandle sihlupha nje kodwa makuphela unyaka umuntu shaya unombolo 1 noma sikwi-top 5 iqaqa lenhlobo eyi-prefect esikoleni ishaya insimbi ithunya othisha ishaya insimbi fakishethi ngaphakathi inya ngothayi iqeda laphinja iyafeyila iyashayamisha iyafeyila ishaya insimbi eklasini iyahlonipha yabo mina mfowethu ngifana nelibandla libhema insangu le ema-toilet makufunda kodwa ngangiphasa nalapha-ke njalo nje ungalindeli ukuthi ngizongithola ngidunise ne-laptop ngithi ngi-uploada ingoma ku-YouTube kwabani lokho ngifuna ningazi ngompatha nihlale nazi wena ngizonibhokha kahle yabona kufanele nihlale nazi ukuthi impatha le u-SK impatha ni-right impela-ke mani njalo ilapha enginibamba khona nazi ukuthi isiqomqomu u-SK ngiyasiza isiqomqomu la sihamba khona uyasibona sidriver isiqomqomu uyasazi siyolala kwamabani namhlanje uyasiza umarekeni uyazibona sihleka kanjani sihleka njengo-ankele ngiyokuhleka njengo-ankele ngihleka ukuhleka lokhu okunyanyisayo nyanyise ukuhleka kwenje suthi surprise la